Gospodo borci, tekst svečane zakletve ponavljate za mnom jasno i glasno. Ja, borac, se zaklinjem da ću braniti suverenost, nezavisnost i cjelovitost Republike Bosne i Hercegovine. Zaklinjem se da ću se boriti za oslobođenje teritorije i uspostavu suverenosti na celokupnoj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine i bit ću spreman da za ostvarivanje tih ciljeva dam i svoj život. Gospodo borci, čestitam vam položenu svečanu obavezu. Jedinice, pozor! Na desno, ravnaj se! Pozor! Pozor! Na desno! Gospodine komandante, jedinice 511. brigade postrojene za smotru i vašti svečanost. Rapportira komandant Prvi Švicar. Gospodo borci, starješine, pozdrav dovoljni! Za doček ratne zastave, pozdrav, na desno! Neka 111. Bosanska Krupska, danas 511. Brska brigada kaže: hoćemo li u Bosansku Krupu? Hoćemo li preko Une? Gospodo borci, starješine 511. Brske brigade, lična mi je čast biti vaš komandant za slobodnu Bosnu i Hercegovinu.